الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مقدر الأقدار الذي خلق كل شيء وهو على كل شيء قدير. فالصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وبارك، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه الغر الميامين. أما بعد، dukomeje nanone gushimira Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala we utugenera buri kimwe kandi ibyo agena akaba ari byo byiza kurusha ibyo twebwe twifuza. Mahoro misha ya Allah subhanahu wa ta'ala bisesekare ku mwarimu wacu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, we nabo basangiye ingendo we abamukurikiye n'abazakomeza kumukurikiza. Asaba Allah ko bashyira amate y'ikirenge mu cyabo beza batubanjirije, Allahumma amin. Turacyakomeje rero n'amasomo ya tawhid, ukuri ko Allah subhanahu wa ta'ala tutagomba kurengera, tutagomba kwambuka imipaka. Allah ashyize imipaka turamenye ntituzajye hejuru yayo. Aho twagarukiye ubushize twari turi kureberamo umusingi wa kabiri, aho twarebye ko Islam ifite icyo bita inzego eshatu, وهو ثلاث مراتب. الإسلام فته نزيق شرط كتقاسوني الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان كتقاسوني كبر الرجيجو وفتين ينجي. فأركان الإسلام 5 كتقاسوني كون ينجي زي الإسلام عليه الشان. تونا جهنم يازو تونا ندي جيوتا نكاني كويت لو كوري كمسنجي وكبي تانغو سي رجيجو المرتبة الثاني rwa kabiri rw'idini al-iman. Twe twasobanuye kugeza ku magambo la ilaha illallah yose. Rero aho twe twagarukiye ubushize twe twarebye ko urwego rwa kabiri rufite inkingi esheshatu, arkanuhu 6, ni inkingi esheshatu. أن تؤمن بالله يامرنا كمر الله وملائكته وملائكته وكتبه بتوبيه بجوس ناتم وكفويمو ورسله نمازيزوس نبهانوس نموفويمو واليوم الآخر منتمروك والقدر خيره وشره نكمر جنة جكبني كيزكو بجنوان الله سبحانه وتعالى. فالآن إن شاء الله نمونسي كان نتريو هيري ناهو مغاندسة تبقيرانغو والدليل على هذه الأركان الستة. برoko tugera hano yamwibutse ko Umuslim ategetswe kwemera ibi bintu byose uko tubibonye hejuru. Izi arkan habuzemo nini Umuslim bwawe buba bukimangwa. Ntiwavuga ngo wemera Imana ukabutemera abamarayika, ntiwavuga ngo wemera abamarayika ukabutemera ibitabo, ntiwavuga ngo wemera Imana ukabutemera intumwa. Umuntu mwango ari mwizo nemera nzo nemera. Umuslim ategetswe kwemera Imana imwe rukumbi, abamarayika bose, ibitabo byose, intumwa n'abahanuzi bose, umunsi w'imperuka. Harimo n'abayisilamu ushaka kuvuga uti twe ntabwo twemera umunsi w'imperuka. Min an-nas man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Mu bantu harimo bavuga ko twemera Allah n'umunsi w'imperuka, ariko mu by'ukuri nta kwemera kubarimo. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Mu by'ukuri ryarya zibwira ko ziba ziri kuryarya Allah kandi ziba ziryarya ubwazo, wal iyaz billah. Rero Umuslim uri kuri iman, uri kuri tawhid, agomba kwemera izi nkingi za iman ukarisha eshatu zose nta nimwe akuyemo, nta niyo arubanda. والدليل على هذه الأركان الستة ناهو جهنم كيز نينج esheshatu من القرآن الناغتيف. قوله سبحانه، ناهو الله سبحانه وتعالى تبيرانغو ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. الله سبحانه وتعالى رسوله ولكن البر أهوغي بكرغب جيزة cyangwa si ikintu cyiza kirenze ibindi man amana billah, ni ukwemera Allah subhanahu wa ta'ala, ukuri ko kumwemera, wal yawmil akhir, umunsi w'imperuka, wal malaika, kwemera abamarayika, والكتاب كمر بتبو والنبيين نينما نبهنوز. الله ربنا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب.
ntago ikintu cyiza ari ukuza ngo mugiye gusari mwerekeze uburanga bwanyu burasirazuba iburengerazuba mwerekane ko muri gukora iswala kandi mu by'ukuri hari ibyo mutemera, ahubwo icyiza ni uko ibyo byose iswala ugomba kubikora ariko wemera ko Allah subhanahu wa ta'ala Imana ikwiye gusenga mu kuri, wal yawmil akhir umunsi umeruka wemera, wal malaika wa malaika ukabemera, wal kitab ukabemera, wal nabiyyin n'umwana n'abahanuzi bose ukabyemera, nta na kimwe urobanuye nta n'icyo ukuyemo nk'uko Allah ntacyo yakuyemo. Wadalilu qadar, naho gihamya y'igeno. Igeno buriya ni ikintu Allah subhanahu wa ta'ala yatugeneye, buri wese afite igeno rye kandi buri wese mu by'ukuri azavana kuri iyi si icyo Allah amugeneye akirangije nta gisigayemo. Aywa barakallahu fikum, icyo Allah akugeneye nibyo byiza kurusha ibyo we wifuza. Igeno ni ikintu gihambaye cyane, mwene Adamu bagomba kuba yemera ko ikimubayeho icyiza nicyo Allah amugeneye, ikibi nicyo Allah amugeneye, akemera ko niba ubuzima n'umunsi bwanze nibyo Allah amwandikiye, niba bwakunze nibyo Allah akoze iki yamwandikiye. Muslimu agomba kwemera ko niba hari icyamubayeho n'icyari kumuhusha, niba hari icyamuhushije n'icyari kumubaho, navuga ngo ngiyo mbimenya ngo nari kubigenza gutya, oya, ibyo nibyo Allah yakoze iki yakugeneye. Aywa barakallahu fikum. قال الله عز وجل الله رتبنا ngo inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar, inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar, buri kimwe cyose cyaremwe kubw'igeno, cyaremewe igeno. Allah buri kimwe cyose yagishyiriye igeno rigikwiye, nta na kimwe kiriho kidafite igeno, ibyo byose biriho ku igeno rya Allah subhanahu wa ta'ala. Rero Muslim aba agomba kwemera igeno kuko nicyo kintu abantu bakira bigoye, ugasanga umuntu arapfishije ariko kubyakira byanze. Nimwe aratubwiye ngo sawtani mal'unani fi dunya wal akhirah, amajwi abiri yaravumwe kuri isi n'ejo ku munsi w'imperuka. Iyo bavuze ngo yaravumwe bimana yasuhutse mu mpuhwe za Allah subhanahu wa ta'ala. Irya mbere al-mizmaru 'inda ni'ma, kuba wakoresha ibintu by'imiziki igihe wishimye, igihe hari inema Allah subhanahu wa ta'ala yaguhaye. Warannatun 'inda musiba, n'amagambo mabi igihe wagezweho n'ibintu bitari byiza, kumva ko Allah yakurenganyije, kumva ko byari kugenda gutya, ngiyo mbimenya abada. Ibintu mwaravuze ngo umuntu ukoresha ibi bintu aba ari ikivume. barakallahu fikum. قال المؤلف رحمه الله مانساكم تقرا ngo المرتبة الثالث urwego rwa gatatu rw'idini al-ihsan, ni ihsan. Ana amenye benshi bagaragaje ko ihsan ni ugusenga Allah subhanahu wa ta'ala ku cyizere kiri hejuru ntacyo ushidikanya. Ruknun wahid, ifite inkingi imwe yonyine, wa huwa iyo nkingi nta yindi usibye ko ari an ta'budu Allah ka'annaka tara, ni ugusenga Allah subhanahu wa ta'ala nkaho umureba, nkaho uri kumubona. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka, kabone nubwo utamubona ukamenya ko neza we ko akubona. Ibi ngibi ugomba kuba ubizi neza. Sanga Allah uvuga ati Allah ari kundeba, ikikorwa ngiyemo Allah ari kundeba. Ibi byose ugomba kuba ubifite yaqin. Muslim agomba kuba byemera nta na kimwe gikoze iki kivuyemo. barakallahu fikum. والدليل قوله تعالى الله رتبقى ngo إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. Allah subhanahu wa ta'ala ari kumwe n'abandi bamutinya, abandi bakora ikintu bizera ko Allah subhanahu wa ta'ala ndakora iki cyaha bari kundeba akahita kireka. Alladhina hum muhsinun, abandi batunganya, abandi bafite ibyiza, abandi bakora ibyiza gusa. Allah ni bari kumwe nabo. Allah ari kumwe n'abandi bakora ibintu batizeye kare kubareba, abandi bashidikanya. Umuntu wa muri dini ashidikanya, uyu nguyu imani ye ibiciriritse cyane. وقال تعالى الله سبحانه وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم. الله سبحانه وتعالى abareba ahantu hariho hose mwaba muri, uno tugomba kwiringira. وتقلبك في الساجدين, uyu niwe tugomba kwiyegereza igihe turi muri sujud, niyo tugomba kwizera ugasaba Allah subhanahu wa ta'ala wizeye karimo arakureba igihe uri sujud, ukamusaba icyo ari cyo cyose ukavuga uti ya Allah ku mazina yawe matagatifu ubuhambare bwawe ndagusaba ibi n'ibi, ndabizi neza uri kundeba, nawe kumva kuri kumwe na Allah subhanahu wa ta'ala. Aywa barakallahu fikum.
وقال الله عز وجل أن الله أرتقى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كانوا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه الآية. الله سبحانه وتعالى تقولي يبقى لك من محمد صلى الله عليه وسلم ناتش وكرة مبين بجري بجوسي وما تتلو منه من قرآن نانو بوا سميتي متاكي كيوسي مري قرآن عايزة رزوزوسي ولا تعملون من عمل نانيجي كورغو وكرة مبين كورغو بجري بجوسي إلا كانوا عليكم shuhuda sije ko twe mu byukuri tuba turi kubareba tuba tubashuhudi tuba turabahamya kuri mwebwe yewe mwe nadami cyukora cyose umenye ko Allah subhanahu wa ta'ala arakureba kandi n'umuhamya yawm al-qiyama ntacyo uzamubeshya mushaka kubeshya Allah ratuga ngo al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Allah ngo ku munsi w'imperuka iminwa izafungwa havugishwa amaboko amaguru bihamye icyo umuntu yakoraga. Rero Allah arashaka tumusenge nacyo tumubangikanyije nacyo kandi ukore ibadati wizeye ko Allah ari kukureba naho wamukwepera. Wadalilu min sunna no muri sunna z'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam harimo hadithi tuzi twese, hadithi ndende cyane abantu bimenyere ko ari hadithi ya kabiri mu gitabo cya Imam an-Nawawi muri hadithi 40 an-Nawawi, hadithi 40 za Imam an-Nawawi, hadithi مشهور عن عمر رضي الله عنه حديث قوسوغا كو جبرائيل ياجي كويجيشا بإسلام الدين يابو كبزينونا أخبرني عن الإسلام غير كو إسلام كامو يتيا الإسلام أن تشهد لا إله إلا الله كجزاكو كوميرا فأخبرني عن الإيمان غير كو إيمان كجزوغا مغينغو فأخبرني عن الإحسان غير كو بيجاني نا إحسان قال إنك مقلت أن تعبد الله كأنك تراه نقول سينغ الله سبحانه وتعالى ما هم مريب ما هم مبنى فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يا حديث كويس تريز كون نقول تمون كمن يكون يزكو الله سبحانه وتعالى أرى كريبه هو سبجوري مبجوس ينيو يقيني لتنا إيمان ومسلم يكبوم يكوبا كوزيكي أفيتي لأنه مسلم يكوسي وقوم كويزير الله سبحانه وتعالى Muislamu wagomba kwibombarika imbere y'Uwiteka Allah tabaraka wa ta'ala. Muislamu wagomba kugirira icyizere Allah subhanahu wa ta'ala kirenze icyo yagirira mwene Adamu cyangwa se ikindi kintu cyari cyo cyose. Icyizere cya mbere na yaqini ya mbere n'imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, tukamenya ko ilayhi marji'una, iwe niho tuzasubira twese tuzasubira. Ayo barakallahu fikum. Rero hano niho dusoreje umusingi wa kabiri muri iki gitabo. Twadusigaje umusingi umwe inshallah bi'idhnillah. Masomo y'ubutaha niho tuzawutangira inshallah. Allah natugeza ya mahoro. Sabe Allah ko yadushyira mu magaragu beza batunganya ibikorwa byabo kandi banamwizera banamwiringira, babandi bamusenga nta buryarya nta n'ubunebwe. Shyira muri babandi yateguriye ibikorwa, yateguriye ibihembo byiza yo mal qiyama, babandi yateguriye kuzaba bari kumwe n'Imana Muhammad sallallahu babandi yateguriye ko mu byukuri bazaba bari mu juru ryiza rya Firdaus. Allahumma amin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.